možemo se osvrnuti kratko kad je već prilika na događaj u kojem ste sudjelovali nedavno. Snimke su izašle na kojima se vidi da nasrćete na dvojicu mladića, da krećete prema njihovim vratovima. Ostajete li vi pri tome da ste zapravo u svemu tome i dalje nedužno nastradali, da niste sudjelovali aktivno ni na koji način u toj tučnjavi? Da. To znači da, što mislite o tim snimkama, ste ih vidjeli? Znači, nakon tog incidenta ja sam zatražio liječničku pomoć, zaradio 13 šavova, liječnici su preporučili 3 tjedna mirovanja, ja sam se nakon 2 tjedna pojavio pred vama novinarima, dao odgovor na svako vaše pitanje, a između ostalog, unutar toga je došlo i niz pitanja i na svako pitanje sam vam dao odgovor. Zapravo mi smo slali ovo više puta županije, moram reći, nakon što vi ste se javili, odnosno bili pred medijima prije nego što su te snimke izašle, snimke nam nije prokomentirao nitko, pa evo sad vas pitam, jeste li vidjeli snimke? Prema tome nemam ništa za dodati. Možete li prokomentirati snimke na kojima se vidi da vi krećete prema mladiću, njegovom vratu, hvatate ga za vrat? Nemam ništa za dodati. Niste ga hvatali za vrat? Ne, zagrlio sam. Dakle, mislite da, grlili ste ga? Da. To tako u izlasku grlite nekoga, prijatelji ste bili ili on kaže da vas nije znao prije toga? Pa u čemu je problem ako se neko zagrli? A kakav je to zagrljaj bio, kakva vrsta zagrljaja? Spričavali ste ga da padne ili ste ga prijateljski zagrlili? A ne znam, to trebate njega pitati. A grlite ljude tako da ih hvatate za vrat, prvo? Ja na toj snimci nisam vidio da sam nekog uhvatio za vrat. Jeste vi komunicirali s tim mladićima prije samog incidenta? Hvala vam puno, župan Stričak odgovorio znači, mi smo, već o svemu. ponavljam, sve vrijeme bili za svojim stolom. Od stola nismo nikome odlazili, nikome nismo prilazili i nikog nismo provocirali. Ako se ne varam, za neki lokalni medij ste rekli da ste prije toga imali verbalnu nekakvu raspravu s njima, dakle ipak je bilo neke komunikacije, ili? Čitate krive medije. To nijedan lokalni medij nije prenio. Znači, na to pitanje i na sva ta pitanja odgovorio sam vam još prije 2, 3, 4, 5 tjedana. Evo, ja vas sad pitam jer je sad prilika, ja vas sad tek prvi put vidim. Niste dobili nikakvu prijavu za remećenje javnog reda i mira. Kako to objašnjavate? Zašto je druga strana dobila, a vi niste? Je li to uobičajeno da kada policija izađe na mjesto? To znači da nisam nikome ništa napravio, znači nikoga nisam napao, ozlijedio, ama baš ništa. Odbili ste alkotestiranje? Zašto? To je policija potvrdila. Zašto ste odbili? Zašto ste odbili alkotestiranje? I završili smo sa... Je li to odgovorno kao političar? Znači, ako pitate da li smo tu večer konzumirali alkohol, pa znači kad se izađe, pije se i sok i kava i mi smo to večer sve to konzumirali, između ostalo popili smo i koju čašu vina. Znači, ako je to vaše pitanje, znači da konzumirali smo alkohol. Evo. I zato ste odbili alkotestiranje, bojali ste se rezultata ili? To je policija potvrdila, dakle policija kaže da ste niste htjeli... Policija, pitajte njih, evo. I napali ste policajce koji su bili na mjestu? Nije točno, znači ja nikoga nisam napao, nisam vrijeđao policajce, jednostavno sve ovo što vi navodite nije točno. Dobili ste prijavu, kako ne, policija kaže, pa dobili ste službenu prijavu za omalovažavanje policajaca, dakle niste ih napali, omalovažavali ste ih, dakle vrijeđali ili bilo što drugo. Je li to u redu za jednog župana da tako se odnosi prema policiji? Znači to nije točno. Znači policija laže? Ja nisam rekao da laže, znači jedno je vrijeđanje, omalovažavanje, a drugo je nesuradnja. A to isto se može svesti pod taj članak zakona. Znači niste htjeli surađivati u tom trenutku? Bili ste ljuti ili? Pa gledajte da ste vi ozlijeđeni, da ste sva u krvi, da krvarite, nakon toga dobijete 13 šavova, najvjerojatnije bi vi, ali i svako od nas bio pod stresom. Je li vam žao, bar zbog toga? Naravno da mi je žao, ja sam se zbog toga ispričao. I u policiji, naravno svim svojim sugrađanima i biračima. Hvala lijepo. Hvala.